Solok na inian bamaluk sira hutu ina bena bedeit mawalindo ben Timor wan sira ia rai Timor Leste no sira bema fora de Timor Leste. Desejo ba ime solok na inian. Hamutuk fale hau amu Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoin hamutuk ko jesuita sira. Ita tama na ba oitavo domingo tempo como mnian ka tempo beba inian. Primeira leitura ia domingo de hoje, mais o livro Ben Sira. Na segunda leitura, mais o São Paulo Nesurat, Bastranas de Corinto. Na terceira leitura, Evangelho Horácico, mas na fato temos o Evangelho, Evangelista São Lucas Nian, vemos que tuir hanesane. E a tempo ne ba Jesus tehan tan aik na noik ne. O insha é uma matan dele kida, beledada matan dele selo. Sira ne rua, se la monu hutu e araikuak ida. Escolante la bel liu fale mestre, mas be escolante estuda dia, sei sai hanesan mestre. Tan samak o hare dut musan ia onia maluk ne matan, mas be ola hare ai baluk ia onia matan rasi. O insamak o bele dehan ba onia malu, o husi kau hasai tiha dut musan husi onia matan, mas be ola hare ai baluk ia onia. Laran makerek hasaitia ai baluk husi onia matan, mak obele hare mos atu hasai dut musan husi onia mau alinia matan. La iha ai hun diak nebe mak fofuan at. Nunemos la iha ai hun at nebe bele fofuan diak. Ai hun atu diak e at ema hateni husinia fuan. Ema laku ai fuan figo e ai fuan uvas husi ai tarak. Ema nebe diak hasai buat diak husi diak hirak nebe halot ia nilaran. Ema nebe at hasai buat at husi at hirak nebe halot mos ia nilaran. Basa ibundihan sai buat nebe nakono ia nilaran. Maluk do pensira Lia Maxoin. Maluk do pensira. Evangelho São Lucas tinha Evangelho na bema desafia iteldet. Evangelho kule kona ba filosofia da vida tudo los. Kule kona ba filosofia da espiritualidade morisnenian. Kule kona ba aihun na se heita filosofia timorita dia kata aifuan hida quando mono la doko senihun. Sempre basic senihun. Natureza foi uma ita comparação no bukida com a valor morisnenian. E Jesus precisamente ne usa boa natureza nian. Ne usa a ignorância que sabemos e a conexão e a relação com a natureza murisita emanian. E hoje quando eu falo mais ita a tu ita concentra ba batida por na discernimento espiritual pessoal ida. Bat ser magdiak mai hau. Bat ser magladiak mai hau. Bat ser magdiak be maselo. Bat ser magladiak be maselo. Kule kono be ita halo correx fraterna ita curisi malo ka ita fuhano in malo. Jesus convida ita de facto que é positiva te teves. Nia cara ita haluluk examinação da consciência quando bita ni arasi. Hare uluk dut musan, hare uluk la haune moris, hare uluk la haune pensamento, haune sentimento, haune lalau, haune atitude. E moris loro nian, moris pessoal nian, moris familiar nian. Depois mak habuka atutulun e masel. Se haurasi se lau saladalan hela, anesa oine dian. Se haurasi se matan dele hela, haula bel bakar e masel bebas matan dele. Amiro mo no to baraikua. Então hanimatan tingi bos uluklai, how tingi diak uluklai, how tingi saudável uluklai, how tingi santo uluklai, beli hanesane. How tingi ihetilai stabilidade ida, how tingi ihetilai situação internal ida nebe mak diak espiritualmente, psicologicamente, humanamente, depois habeli tulo na masela. Se how na kono hela ho bodega, how na kono hela ho foer, how na kono hela ho todan, difícil te bebes mais hau atu tulun é Marcelo, atu hakuman é Marcelo. Então Jesus ne convite, primeiro makida ne, atu ita halo examinação de consciência pessoal ida. Hadia uluk itani an, hadia uluk itani moris. Honu ne, itani fuan na klok liptan, itani rematan moris espiritual na klok liptan, itani paso luan liptan, atu hakat mos, batulun é Marcelo nebe mak precisa itani tulun. Atu hasai ay musan ihe é Marcelo ne matan. Atu tulun e maseluk na bemak ho hela ninia moras, ho hela ninia todan, ita belemos halokuman.
Ita husu graça ida ne mau ali do pensira ina feta do pensira habilidade atu tulun malo. Mai be ha husi ita ni an rasik. Mai ba mau ali sira husu graça. Atu ita nasa aihun na be Jesus mas compara ihane ita sa aihun dia. Ita sa aihun na be mak fofunan dia. Fosana fotahan na be mak tebar, fuang na be mak tebar. I fuang na be mak midar. Fuang na be mak lori isindia, lori gosto, lori sabor moris ne niane ba emaselo. Buka hatu ito hototo ne sai aihun moris pa malu. Hane sang Kristo rasik mos aihun moris ma ita. Ai fuano ai funan mak sera, mak ita ni hahalok sira. Wan hire ita ni hahalok sira dia, wan hire ita ni funan morin ema dihan kata aihun dane diak tebes. Aihun ita ne fotebes produção na be mak saudável. Fotebes produção na be mak soi no salva emaselo ne moris, tamba aihun ne rasik soi no salva ni an. Ma ita husu graça ida ne. Hadia ulu kita ni malaran, hadia ulu kita ni an, hadia ulu kita ni aihun rasik, atu honu ne foma ita capacidade ida, atu ita sai valiur, atu hadia mos emaseluk ne an, emaseluk ne moris, no emaseluk ne aihun. Desejo ba imi domingo ida, domingo boa ação ida, atu halo discernimento espiritual pessoal ida dia, atu nível tulung clamar o ain lutar. Desejo ba imi bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.